زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې لومړنی درسونو پروګرام وړاندې کوم. Landen en talen. Landen en talen. ژبې او هیوادونه. John komt uit Londen. John komt uit Londen. جان د لندن دی. Londen ligt in Groot-Brittannië. Londen ligt in Groot-Brittannië. لندن په لویه برتانیا کې دی. Hij spreekt Engels. Hij spreekt Engels. هغه په انګلیسي خبرې کوي. Maria komt uit Madrid. Maria komt uit Madrid. ماریا له مادرید څخه ده. Madrid ligt in Spanje. Madrid ligt in Spanje. مادرید په هسپانیا کې دی. Zij spreekt Spaans. Zij spreekt Spaans. هغه په هسپانوي خبرې کوي. Peter en Marta komen uit Berlijn. Peter en Marta komen uit Berlijn. پیټر او مارتا له برلین څخه دي. Berlijn ligt in Duitsland. Berlijn ligt in Duitsland. برلین په جرمني کې دی. Spreken jullie allebei Duits? Spreken jullie allebei Duits? آیا تاسو دواړه په جرمني خبرې کوئ؟ Londen is een hoofdstad. Londen is een hoofdstad. لندن پلازمینه ښار دی. یا لندن پایتخت دی. Madrid en Berlijn zijn ook hoofdsteden. Madrid en Berlijn zijn ook hoofdsteden. مادرید او برلین هم پلازمینې ښارونه دي. یا مادرید او برلین هم پایتختونه دي. De hoofdsteden zijn groot en lawaaierig. De hoofdsteden zijn groot en lawaaierig. پلازمینې ښارونه لوی او له شوره ډک دي. Frankrijk ligt in Europa. Frankrijk ligt in Europa. فرانسه په اروپا کې ده. Egypte ligt in Afrika. Egypte ligt in Afrika. مصر په افریقا کې دی. Japan ligt in Azië. Japan ligt in Azië. جاپان په آسیا کې دی. Canada ligt in Noord-Amerika. Canada ligt in Noord-Amerika. کاناډا په شمالي امریکا کې ده. Panama ligt in Midden-Amerika. Panama ligt in Midden-Amerika. پاناما په مرکزي امریکا کې ده. Brazilië ligt in Zuid-Amerika. Brazilië ligt in Zuid-Amerika. برازیل په سویلي امریکا کې دی. راځئ دا مکالمه یو ځل بیا له سره واورو. ژبې او هیوادونه. دا څنګه ویلی شو؟ Landen en talen. Landen en talen. Landen en talen. جان د لندن دی. John komt uit Londen. John komt uit Londen. John komt uit Londen. لندن په لویه برتانیا کې دی. Londen ligt in Groot-Brittannië. Londen ligt in Groot-Brittannië. Londen ligt in Groot-Brittannië. هغه په انګلیسي خبرې کوي. Hij spreekt Engels. Hij spreekt Engels. Hij spreekt Engels. ماریا له مادرید څخه ده. Maria komt uit Madrid. Maria komt uit Madrid. Maria komt uit Madrid. مادرید په هسپانیا کې دی. Madrid ligt in Spanje. Madrid ligt in Spanje. Madrid ligt in Spanje. هغه په هسپانوي خبرې کوي. Zij spreekt Spaans. Zij spreekt Spaans. Zij spreekt Spaans. پیټر او مارتا له برلین څخه دي. Peter en Marta komen uit Berlijn. Peter en Marta komen uit Berlijn. Peter en Marta komen uit Berlijn. برلین په جرمني کې دی. Berlijn ligt in Duitsland. Berlijn ligt in Duitsland. Berlijn ligt in Duitsland. آیا تاسو دواړه په جرمني خبرې کوئ؟ Spreken jullie allebei Duits? Spreken jullie allebei Duits? Spreken jullie allebei Duits? لندن پلازمینه ښار دی. یا لندن پایتخت دی. Londen is een hoofdstad. Londen is een hoofdstad. Londen is een hoofdstad. مادرید او برلین هم پلازمینې ښارونه دي. یا مادرید او برلین هم پایتختونه دي. Madrid en Berlijn zijn ook hoofdsteden. Madrid en Berlijn zijn ook hoofdsteden. Madrid en Berlijn zijn ook hoofdsteden. پلازمینې ښارونه لوی او له شوره ډک دي. De hoofdsteden zijn groot en lawaaierig.
De hoofdsteden zijn groot en lawaaierig. De hoofdsteden zijn groot en lawaaierig. فرانسه په اروپا کې ده. Frankrijk ligt in Europa. Frankrijk ligt in Europa. Frankrijk ligt in Europa. مصر په افریقا کې دی. Egypte ligt in Afrika. Egypte ligt in Afrika. Egypte ligt in Afrika. جاپان په آسیا کې دی. Japan ligt in Azië. Japan ligt in Azië. Japan ligt in Azië. کاناډا په شمالي امریکا کې ده. Canada ligt in Noord-Amerika. Canada ligt in Noord-Amerika. Canada ligt in Noord-Amerika. پاناما په مرکزي امریکا کې ده. Panama ligt in Midden-Amerika. Panama ligt in Midden-Amerika. Panama ligt in Midden-Amerika. برازیل په سویلي امریکا کې دی. Brazilië ligt in Zuid-Amerika. Brazilië ligt in Zuid-Amerika. Brazilië ligt in Zuid-Amerika. تاسو کولای شئ چې موږ سره هر وخت خپل نیوکې، څرګندونې او سپارښتنې د راتلونکو درسونو د ښېګڼې او مؤثریت لپاره شریکې کړئ. دا و د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens.